YTF President and Tipra Motha candidate Suraj Debbarma visited the Takarjala constituency today to meet families left homeless by recent extreme weather on Tuesday night. A powerful combination of torrential rainfall and high-velocity winds recently swept through the region, destroying several homes and blowing away tin roofing. During his visit, Suraj Debbarma personally inspected the damage and spoke with the affected families, many of whom have lost their primary shelter. The YTF leader expressed deep concern over the severity of the destruction and the immediate needs of the displaced residents. Suraj Debbarma met with victims in some of the hardest hit pockets of Takarjala. Jotonan hambai sini joto media somno sing tini belanyo dukhu jono tini watu nyobar phaima bai sini Takarjala amsayo west Takarjala north Takarjala tabusa jala je khorman mani belake boyano jotono sini Tipra sani gari jotono boro nog nok bebang tin ro bebang khuksa jaga thangma ke aban boy sini tini ro phani ko ke sini bising tong sini Takarjala ni Tipra mathni job kasen sini Kauzun, they tomorrow sini award ni sini member. Hakina sini kawang probably almost like 20 to 25 families ni nukung tini kuk 40 in kaisi. So abani bagai bus kango borono bhake government ni hoite bhake subitari man abani sumsasta khanai and abo SDRF NDRF ni je fund tomani abani hoite borono bhake sung je nangkung mani je bongni byabostha no je boron tin ro boron nog ro boron kabang ma nost mani abano bhake borono je riman abo sung tini boro bai tok salai or member no ka je khani bisingo to silin ko khai je khoti pon boron nani thun and hopefully ang bias kayo government ni thani borok je nangkung mani borok inquiry khamani yakolo hamno borono the amount roi borono ko kaise kaham kung agin heng thun ni ang borono tini bongni oil kani as a candidate hisabai tini bong nani khai obono chung tinoro kun ekta rajnotik ya tinoro kun politics ya जेफोर पर नीम Tipra से सुख दुख खामिया चाहिए तो हम के अब चीनी दायित्व है ऐसे ओ एरिया नहीं चंगजाक लीडर हिसाबै जों अब बंनि साममा बासानाय कारण बर तिनि हर थुनानै नक सुखले हैसि के बा तीन गलां गलां जतन काका ककंगै माइक चानानि पन्जा बर तिनि कुन व्यवस्था करी अब जों तिन नायखै बंनि किसिसा जे मानमनि सिनि मिगुनते चुबा चुबा किसार फायनानै फायनानै थांबाय खंबसक नक रक डेमेजन खाया बा बाय थांगा हानाय समान प्राय तिनि वेस्ट Takarjala बै नर्थ Takarjala बिसि इफेक्टेड खा ओ इफेक्टेड न प्राय अलमोस्ट 20 परिवार हाय गाहाम इफेक्टेड खा हैसि जों खन आं खनामा लगे लगे न वाति वाइ तंहन फाइके लगे लगे न फाइ तिनि वेस्ट Takarjala नायखानि ने हॉस्टेल कामी तिनि yang इबाका आंग ताबु सर नर्थ Takarjala सेन्टिफाइ सुगाना वो अरब नाय फैके हैसि बेलेनि किरिमा सिनजागा तिनि नगर कटर फाइ नखुर बाय थांमानि खुबै दुखित हैसि तखन गभर्नमेन्ट हते जेसिं मानसा सुबानाय अब गभर्नमेन्ट को मासु बानाय अब रुल्स on तंगा हैसि जे केबनि नक खतिं थांका SDRF NDRF फान हेते बनो सुबानाय केबो फानो तिनि न पार्टी मंगो साक देरानाय एबा साक दुखुमानाय रक्त दत खरकसा सिनि ओइको मोराबारी वेस्ट Takarjala नि इन बा याकुं राजा खबिनि बय सं थांमाला फैका बनो सिमिना तो बनो साक देरामन नको खुबै कतर के बिनि प्राय सातटा सिलि नागानि खनाव सातटा सिलि नागाव चावबो एन से कतर के बिनि का साथांका तीन बाय राजा के तै आछा जरो ताबसा जरो तो सं ताबो जे पटमहन फैमिली और तो केबो साक दुखुमाय तबके नग्रो बेलायनो इफेक्टेड इन खाजाराव आबन बाय आं कोने सिनि खाका हाम लुगुरनो बाहायनो न आं हांगांके ताबुक सं ओम हाय जरावो सं खरकसा ते खरकसा सं सुबावै बसं बं नग नुखुंगो आनि ताकु आनि बुकु काहामनि सं मान सुबै बरबाय सं
bwskango samung khai borok bai sing yak bono folokna nango 동문옥 새 별레만 Pure Report, Chini Khorang.